dalje vaši omiljeni likovi, a mi smo jučer prošetali sa glavnim likom ove serije, dakle sa Onurom i to Ferhadijom. Bila je opšta ludnica, svi ste nas zvali prije nego što smo trebali da izađemo sa njim, pitali gdje, šta, kako, pa kad smo otišli iz Ferhadije, već iz nje, kad je Onur otišao, zvali ste, pitali možemo li kako da se vratimo, samo da se ljudi slikaju sa njim, ma nevjerovatno šta je sa čovjeka. Bilo je ludo i nezaboravno, crni BMW, paparaci, ljudi koji žele se slikaju, žene koje vrište. Pogledajte prilog, ali sa velikom pažnjom. Merhaba. Merhaba. Rating gledanosti serije 1001 noć već je ušao u anale i niti jedna sapunica do sada nije imala više gledatelja u našoj zemlji. Glavni likovi serije uselili su se u sve domove i od sudbini Šehrzade uveliko već brinu svi. Mnoge Bosanke, ali i Hercegovke su zaljubljene u lik Onura i većina njih mašta da upozna ovog markantnog Turčina. Njegove zelene oči postale su san svih djevojaka, a svakodnevno u našu redakciju su pristizale poruke da Halida Ergenča što prije dovedemo u Sarajevo. I jesmo. Kako je sve proteklo, pogledajte u nastavku, ali dobro otvorite oči. S razlogom to govorimo. Wonderful. Wonderful. Awesome. Very nice. Teşekkür ederim. İstanbul, Sarajevo. Yes, teşekkür ederim. Evo malo samo razgledamo sa našom zvijezdom. Znate ko je? Gledate Šehrzadu? Treba vam liči baš ovako. Onur je pokušao da izađe moj, da ga niko ne može primijeti, ali eto ljudi dosta ga primijeti, tako da... Gledate Šehrzadu, redom? Gledam, ekstra serija. Kako vam je Onur? Super. Merhaba, gimana hamd rađom? Pitao vi slikate ove slike? Ini maba, wala jaman Hamad Johan. Kažu vam se gledali počno slika. I jaman nam se bije, ili Istanbulu? Jaman Hamad Johan, jaman Hamad Johan. Pita koliko košta na slika? Gimana kamu gimana kaže onda ćemo se vratiti kasnije. Mogli samo je ostali da... A vratit ćemo se kasnije pa ćemo da vidimo. Okej.
a definitivno najvatreniji fanovi su bili turisti iz Osijeka. Mnogi su ovog dana ostajali bez daha. Nemate slučajno te šehrzade, tako da. Nema šehrzade. Znate ko nam je ovdje? Jel znate ko nam je ovdje? Da vidite. Ne mogu da vjerujem kome ste pisali kako. Znate ko ova gospodin? Gledate Šehrzadu seriju. A znate Onura, glavnog lika Šehrzade. Evo njemu ste pisali kako. Ne mogu da vjerujem. Evo vidite, možete tako se upoznati. On nije ljud, kaže, on će regulisati, ali prvi put da negdje dođemo neko upiše kaznu, tako da. Evo, ko što možete se upoznati. Da je rekao, razrazi žed da pruži ruku, onda će me kaznu piše. Ja ću kada neđe da možda ćemo romati. Možete da me uđi šut, nije prvi šut. Ja mi treba već ovo. Amoni. Jeste mi. Prijatno. Prije svega hvala ti što si pristao da budeš suđenik moje lude ideje, a na kraju se ih poslao da ideja nije bila toliko loša jer je većina građana u Sarajevu mislila da si zapravo pravi Onur iz Šehrzade. Imali smo obezbeđenje, koristim ovu priliku da se zahvalim Samiru, Vasiru i Ademiru. Super isto, pravo, da je spalo. Ne znam, oni smo pokazali, stvarno da se ova serija baš gleda, jel? Učito je u Bosni, naravno učito je u Sarajevu. I baš mi ideja onako dobra, zanimljiva. Moram se pitati kako je bio osjećaj, mislim, nije svakodnevno prilaze ljudi da se slikaju s tobom, čak ovaj slikar koji je tražio da se proda sliku, kao da 10 maraka će ti biti jeftinije. Pa vidi onako zanimljivo, znači, iskreno, jel, imponuje svakog da te, jel, porvije sa tim nekim glavnim glumcem, baš onako smiješno, malo zanimljivo. Možda lučnim autom, sve smo našli tako da, filmanteri su tu, kamere su tu, paparaci, znači, baš mogao bi živjeti ovakvim životom. Pa, vidio ti kažem. Nije teško se naći. Pa nije teško se naći na ovakav život. Ok, hvala ti puno, evo Štuka i vidimo se nekog drugog puta sa pravim Onurom, da te upoznamo kad bude u Sarajevu i sa Šehrzadom, naravno. Nadamo se da neće Šehrzada ostići tebe i ostavite Onura. Iskreno se nadam, ćemo se. Hvala. Ovom prilikom pozdravljamo sve sudionike koji su se jučer zatekli u centru Sarajeva i fotografisali sa Onurovim dvojnikom. Vjerujemo da ste shvatili da ovo nije pravi Onur i to čim ste došli kući i uporedili fotografije. Da opasno liče tu nema dvojbe, a Hayat TV vam uskoro sprema veliko iznenađenje od kojeg će vam zastati dah. Pa do iznenađenja, lijep pozdrav!